NDC for the Menkaman crown or Muhon fast watch him. Nkanaman or Muhon fast watch him. Now, Mummy man making a club you. Mabuana, what your Bruchena, I Kevin Taylor Camino. And to my Twene Jonas, the king of all warm-up, Wabek clash with John Mahama, Auto Forcing, Randy Abe, Coco Ball CEO, and after Kevin Ekobedu Taylor, Kevin Abedi, Nkwaseafuo Natem, Twene Jonas, Abek clash, you say, Monya Via Mawasia, your monochrono, Mahama Chumadi, Usu Bedu Matem, any somewhere, Kevin Taylor, Twene Jonas Abek Canadian, actually the pie, hard one, and Yasim Kuma. I Penyah block me. The best was any name. Over like video, no other. My subscribe button. Snap back the notification. Connect latest. I'll be time back to the watch in the mammy. Ever comments. She makes us all baswa. No achieve the process. Any be ashe. A take on for election mono. Auto forcing. Echo Jina Sehi. A honor. And I call it to me say, oh, Nkwaseafuo. Abano was Simo. What I say? Abano. Simo. Only money near. I was thinking Coco one to Coco bag credit at least 65 million. I was thinking into Coco bag 65 million. Coco farmers are what we're gonna Abani ought to be one you want to end in the year. Abani ought to be where Sisimu be play. Abani was from Musica be play. The Damepana Makani there. Coco no mono. Coco bag Gibiala Abani Botton or Botton Wabuchi. Oh yes, Sika 9,800. Oh yeah, Ghana is Canada no more. 98 million Ghana cities. One bag. There's a 98 million cities. Ghana is a share of cocoa board in there. Or that one, the Mr. Mabasa, such a Mabasa, no one for no the cocoa farm and woman a being. Then when my belly ought to be only the West in Italy, or no one for a being, no one of cocoa farm and the way. It's cocoa about the Biala or the Watan and Koida ban on my cocoa farmer, 65 million Ghana cities. 65 million Ghana cities. Instead of my 65 million Ghana citizens, I buy one cocoa farmer or 30 million. And that's extra 3,000 Ghana cities. And see, 65 and 30 million. If you win there, I ban it or you there. Usika MPP, I ban Wafa, or yeah, bag Biela, what 20 years, Usika 35 million. We're going to present the Bufado, Union Baumia, and the MPP, I ban one. I won't promise you Muntuma and this power or Coco bag at least 60 million. I was here. Ya to abayi and this arena. Ya appointed Randy Abe as Coco board CEO. Auto force na okwa Canada say on finance minister. Eni ji abe fibia nso 1 year. Nkwaseafuo mbe seremate denne. Coco bag ebe ko 60 million. Ye ready budget ya. Ya ante Coco ntumu bia ewo mu. Nansi afiyan go tia Coco ntumu aba eba ya. A movie from 31 million, equal 32.280. Let's say, Abana to move just 1.280. I know, I don't go quick your phone, able full to force any demonstration in our ebemu. Mahama, yeah, Grace. To force, yeah, Grace. I said, we got you, yeah, Grace. What are they? 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 I say from us. Now, Penyah and Naya Shem Wahaya, you to me and your Brenner. You move be to climb a bray. Baba, Baba's not at us, but where you to what I saw a baby in Bono, Branabay Coquadma, and Pa, you move be every baby or moving in Abba, Yababa Shemwa, Yaya Coquadma. Nabana Jaya and Sir. Pressure and him saw the Bamayano, on my and just a sad that they are you to me and yet maybe I. Calamsano almost a man corner. I'm saying you have idea because Coco Mana idea and says so. Abana why until Anua Sabano and took Coco my idea. Yabakwa mines has never got to Galamsey. You know what? Abana,
Mpanyinfo mpamocha waframa ante abasam mebla na yin asamre man na okasa ma nko school nti me ho brofo kan na mom me ye oba me kuna awu mama fra wo gumo ma do wa ma bre ma due koku a ma bre me kwa hospital wasam wo pressure me yesika yam ho adu papa mpa cha aban me pa cha ho kwa fo mo bo na he meme ya yekum wawu aja he a wode nyanka aja he ya do wa ya bre ye bia hwe ho me nkan ka si mama kan ni de aban me pa cha Auntie ya press in my hand. No me yes to some ya me yes kan ka mu adu. Na sika na me wan. On so me hwe na me ye bia kwa mu adu. Eta ba ya panecho. On bo ma ka sa abasam. No mo bia kan o ma na ato. Asasa man ka se electoral area. Yo, amisa ye kuafo hin was asasa man ka se. Na arewo se mi ama no se me da me na kura. Me da me na kuafo no sa o masame ani. Jedia ne se media de kam ni sanya owura Mahama o ka say politics dia no kra kakra kusam kakra no koko board now o ka say go motor state media no say enu ba see you o yin nansiye wo say Ghana ene because e beto ko pe nti abona atofo se de ba dia koko board pani no onya we to ko bisa say oya we abo de ba ye no o pele so pele so dia am kasa before nkire see you onya we kra o pra o mu pushi bi no de ba ya ka say see you ko bol so ko musa to fa se so okay ani me nyintum na mo 50 million o si Penyah ga so me dia di ko fi camera ide yes no tumfo yankopon se yewura Mahama otianka se yewura atofo asena oya o menyina foto tamfo no otianka yesra wanya ado abraw yesra wa henwa anyado wo monsa nko wonachi na wo meka atamfo for ofankire koko akrafo madam ase Emma from there no e kwekwa fund there obi aboafu ebi brunua do di atem the otini koko go or tigu Emma ebi mukura start room asase no koko afu asase no ama galamte for so mfanya adwuma in all the farm. Look at the post, it has been sold. All these have been sold to the Galamsees. Look. Allegedly 35,000 for an acre. 35,000. And they've already started the mining. Look, all this cocoa are going waste. It's serious, oh. It's serious. They've sold all this land. All this land have been sold. All the cocoa farm. Well, correct. Very rich, fertile soil. And it water. Cocoa na wa hanya o mato ni nyina. Una mo hwedo a cocoa na so. na fa osuani poise obeti ni koko gu ade abufuo no ana Kevin Taylor ebedi natem na nsen etu koko boom na omakofo ofu ibi da nwurem ti e fere osuani ofu ibi da nwurem ya ndi ase ye bedwetwa koko ka osanka metose kan brewo na wodwetwa koko ni di egu wia na onyonko kuani abefa wo yira kodi no abuofunu omakofo kusie bi da nwurem an kase koko no ti ase enam se na nka oso kraye na yetose kan brewo na wodwetwa koko ni na tugu uya na do wano na ayese boto na kopim ban mo just say atete politics Jimmy politics no ene na ebesesa Ghana for adwene no this is what Ghanaians are looking at and obia enumu ene mo osuani Paul so ebe reply Kevin Taylor kan adwen kire no osuani TikTok 97 official enche bia ana His Excellency John Dramani Mahama edi koko bo bi baaye ana me ye video fa ho na metete koko no etugu mantwa bia no mante de mereye
metete de abere mi wie ye no makobo akoton adi sa video no afa ewiase nyina wo bia e kire na adwene e de fa ho na enam sa video wono ho no ete se eda ho apai kutere bia atimi wura mu bi enkwaye dwo a anosini bia etimi sabinom enti enam sa video ne ho ama wono no a wonwene ne ho Kevin Taylor wodidi wotumfo atem twete na nado no enso edena no abetum anusini enkwayadwo enti wo sabi ede anom me followers almost 20,000 afreme aka kire me say ma menye video a etisa no ma menye biem efa politics ho me nkasa enfa politics ho because me followers no ebi MPP NDC CPP me ankasa so me a floating member me tuma ba ko ba bia me followers no ama me song warning wo Kevin Taylor ka kire me say wo fui kusie se otwitwa kokoo ni tugu wi a wo bi be fa wo yere wo be ye ni sei ya wo bi ntimi nyi sika emfa ne banko school se wo nkosua de na ne somla mfa so ma wo man no ni wo be ka sa ansam no me de Kevin Taylor video na wo ye ya no e be to so momontie wo bi nso so kwatena S2 TV anase S4 TV so e ka se mi hwe mi hu yie na wo bi nyame a wo be kumi wo be tumi tuo wo be yem sei wo gusu a wo ka sa asem no na wo say ka national security ana BNI fo ekofa ne dadaada Ghana politics mi yi mi hu free mu mi mfa mi hu kowuram adwuma na me ye nti no eni kwa sa me de mi hu wura Ghana politics mu nemom wo mampanyine His Excellency John Dramani Mahama wadi akonwa ni bi pen post bia wadi bi pen wo saba biem ana papa no ni mu se ba wo mia antimi anche dollar wa ma dollar kwasoro ana o share ya bose wo no ne obete dollar ne so enti na wudi mi se wote dollar ne so na kokoo bo be kofam eni kwai se wo bete dollar so ma kokoo bo akofam dia na nka wudi tu ye trim se obeto no 65 million na wone wo bafrafuo mu ba na mu duru di enwunu wo na wo hye akora no da bia wo hye no na da ko wan hye no a onsu eyi wo mampanyina nu masam ana mde kan saa no na o mampanyini His Excellency John Dramani Mahama mi ma wati ase se enkrofo bia obawura wa bainum te se Kevin Taylor wodi nani aba ne ho asafo hene edi Ghana mpanimfo atam na me die mani atam ekoye video keka mo ka kire me se mo bekume mo bebo mituo ye tel 24/7 kabi mami kabi ntwa mu enti na mo ka bi se na nado ya kronfo wa wie kuafo wotokoko 31 million wodi beko 65 million kabi mami kabi ntwa mu enti wo breso no se atwam ana me koka bi dia eniaminim ade na mbebo mituo nwura makume nemom His Excellency John Dramani Mahama bonini ni tirim na nkrofo bi aka ne ho no se mu anhwe yi a dia mu ya no ebre ye ni nkaso sabai no ebefiri so na monkai se daachi bi e wo honom adai wo suani ma adai a wo Kevin Taylor aka chem se mi ye kusie mi ye wo fui wo e wo senka wo tose kan bere me na mi twitwa kokoo nwia ni tuguo wo hwe video mi twitwa nwia no meti bunu eye dia bere wo ko American UK akuafo nyina de wo mafuo maduane ba ne wo mabobaliya ne wo ma ye demonstration wedi atam atu kwai wo ko ye nwa nkowunu saade ni bi saade no wa nkowunu bi Kevin Taylor jiwanu free masamnum respect yourself jiwanu free masamnum me manko school da mansua de da fa ne sema jimi na nka me maame mi nya maame ne papa edi mi ko school te sadia wu ko school no ana nka nsem a wo ka fa wotumfo ho na nado ho no mi tumi aka
anka mabusuafo be pome efi se madwene no kama didam wom kama didam e wo madwene mu Kevin Taylor emfa wani mo ho asafo hene saa o na boana no wa woni di ntwasuo mumientie nsem a Kevin Taylor kae no tie nie tie saa asem no na nsen etu koko bom na omakofo ofui bi da nwurem tie afro osue ofui bi da nwurem ya ndi ase ya bejitwa koko ka osanka metose kan brewo na wotwitwa koko di egu wia na onyonko kueni abefa wo yira kodi no abuofunu omakofa kusie bi da nwurem ai kase koko no tiase elo enam se na nka so kraye ne to se kan brewo na wotwitwa koko ni na tugu uwia na do wano na ayese boto na kopem ban Mojin says atete politics, Jimmy politics, no, and then ebesisa Ghana for Ageni. No. This is what Ghanaians are looking at. And Obia Twene Jonas abem what you say. Se wanya bibia mawasia, ye mwanu krono. Ana ai koko na adwomama udu Jimmy bedada Nkwaseafuo na wantum no. Ntu hunsu we Jimmy. Esi ana Nkwaseafuo no buafu no mumbuom koko gusom de kwa galamsey because koko no what promise you so betum DNA stop setum on say also your comfort is MPP for now osi akofo ado wi am koko ni 200 million enti yen to abama wo ba de be 70 million wa ba fa 70 million house wo de 1 million akoto so won so am obi abuafu because enipa no Cote d'Ivoire ni other countries no mo 70 million Nti se ono hwese en metimi koko na mentimi ntwem koko divoa na meyeren meye galamse wa asase no so na medidi a eni obey galamse wo so nti adan na yeto aba CSSA oman na oman na yeye ni ato aba kofa Nkwaseafuo o magimi kura chen oman na omte so dada no adan bibini why Yes, here to about Pam and people for Goma Jimmy. Now, young Kofa Mumra Mukra, the same way Jimmy Chan Mubam. So, see, we are not going nowhere. Sikane Yaudia, Untia Kate, Unte a first saying Unloko Kwase, Unte a Sukwasuko, Pompico Koso, Otefako. Na broni na ma 200 million ma akuani ni 70 million na won so fa 130 million awsi wa Jimmy wo ba ma akuani ni 30 million na wa fa 170 million adan jo Mahama tinipa nya omobo nipa no wati koko na wiye no oko hata oko bo wa hata waso ade akoshel adan na bibini timo denisa Oko Togo heya Togo omo alu place eye commercial omo de fa kromfo countries im ti said the Ethiopia fo bi e ba Ghana da bia no Togo population ti say Nkwaseafuo ana nkran fo kro kete yenkwa yempanifo ya kromfo mbe wie sika ni nyina enti kro no kura ho kire omo to the sense Ghana for credit some san ko faka free Togo because e duty fala ye yempanin for there discani na behind private jet sa Kufuado high private jet Mahama boy so ba behind private jet na Japan and Singapore. What is the difference? There is no difference. The value is the same. And Kufuado e Jimmy Mahama e Jimmy e si ayekwa anima na ekwa echi Enti afeni yesa bepe obi foforo abeto abama na adan na muntimi kase okay ye beto Jimmy na to na afi adwene ye man ho enti muntimi kase okay sesi aye be reduce Jimmy no ni adwene ye man ho da bi se amatina na ntafo mo iboko omu kumnipa fria region foforo be start ya kumnipa because can region bia Ghana obia omu asase problem until the first say obi ni obi wa asase problem no ese enforce law say ye kire omo say uni obi wa asase problem a fa no court say Kumase
ene nkran nyina land guard issues ye de omko court adentina bokuni aboa onu nya wrai se mitimi kum police ni ko soldier ni ko free na John Mahama aboa yi oni yo no mu ntimi ma che Nkwaseafuo nkogu prison enti se Savannah region so start no mu jimi amada ne moa omusua free boko one de ba ye John Mahama NDC for Nkwaseafuo na de we nyina ba tiebe kakra na duru Asante region na duru buno na duru tiwa afedi na kuro no aye jungle no obi eku ni yonko because by bia wo probia wo Ghana obi an omo asase problem and this one ma go ahead say green light say bokofo mu watmit na okum ni pa man prisi for nkraman no omo ni kusi asefo mu ano nkraman no etimi kum ni pa ko free abra yentimi nkwachi omo amoye Nkwaseafuo abra akufo adu ikura na yesi wagimi no otina so 8 years ntafo mu wa no mugu obi antimi anko obia ntafo mu wa yo no mugu obi antimi anko obia anti se Savannah region started jimia eye John Mahama aboa na akofa we nyina aba and who do you blame Nkwaseampanyi John Mahama onu kwa na mamuo na alatafo timi from ho ahemfo Ghana ho nya Mahama mamuo alatani aboa aba okrom e friend ho hene chine ko deport no ko ni krom da bi wagimi ha John Mahama Kwasea ya mamuo nko na alatani aboa etimi betena Ghana friend ho the king Igbo king mi oni insase mi o not ti radio so trade nya me na me pe na ku na ma threat na isi awa edua ko ti me ba TikTok ebe threat Ghana fo nyina wa obebo ni din wa be isi na me ama threat ni say ojimi ame mo obi abeku no because me ba bi o ma be chem ba bi oda ka me mo obi akon so na jo ko ku na free as oni wi ase a wa na ebe claim Ghana nsa ase say ne dia bi o ade a chi na latafo na ti say o mo hene ne yakoku na wala tani betimi aba Ghana abejimi bi o onim so no so ba no so bewu o ma foreign na aba obi krom bebre ho ase wo na abe claim ownership of land say me chichiri me kuro because man panyin na jimi ontimi sisam ndipot mo omuni kan kwachi rafu na ni tifu ye say bodam ni a wate praga no omun kwachi ne first because ono NDC ni enti John Mahama odwan no ese me enche no omun nurse fo nko free on eno na ama ememfam NDC fo asem no. It doesn't matter. We have to face the crime as a individual citizen. Yes, will be NDC ninti. When the bonia, and yam pretend to say ye chine ye. And you been among the my Jimmy as says he can make Kevin Taylor one judge Sejana Mukoche and the MPP ni me hit Bramwamuni Mukasi Jano no because my Kevin Taylor everything go for free. Now abana John Mahama Kwasea santam taxpayers money akoma judge for say omunyini no omunya Kevin Taylor dia efri na ko obi adi Kevin obi adi Mahama aboa no ene ne yere ne na busuanfo atem obeko free. That is the power from the authority of the Almighty Twene Jonas. Wow, we police ni ado Kwasea bechi obi se odi Mahama atem no wa wasem de me ba be yaw no me ye obi bia e beans obi antime kasa because Twene Jonas rule the nation. So what you say? Anti-Mesramo NDC need the bonny among channel. Said the Bay MPP need the bonny and bet my channel. I said a Bay Ghana and EB also the bonny and bet my channel. Because Raf need to hold in purposes he can John Mahama join chairman on one Fabian commander as if one when him set taxpayers money no. John Mahama sister de mama I mean Afro private jet no. None as if only teacher for so come. Enti adroni Ghana ho enti wakodroni asi adroni gisi akwaji free private hospital bia private hospital na ni wura nso agimi ti se John Mahama enko no so diska no ekoye den eko han private jet enko wanya adron wu ni hospital mu ma o menya bi emfa hwe o patient enti jimia MPP fo jimia empa mo maba mo se mu continue jimi no mo yesa enye when obi NDC ni no di bonia. Let's make the laws work. Said ye be ya other people no so di bonia. Ye betimi support mo amama kwachi omo. But say NDC ni ko di boni na ono ko free a.
Aye dan na okochi obi foforo because a law e wo kroma I say treat obi equally. The law has to treat everybody equally. It doesn't matter to say Sami Jamfi obi a school na no ya ko law school. Owie school onya adwuma da. No adani millionaire because your mama Jimmy no amane was his taxpayers money ni nyina ama no. No $10 million scam. Obi nko obi akuwie school. Aye adwuma 20 years 40 years. On Timento Toyota Camry kra. No obi awie school. Onya adwuma bi ada o Sami Jamfi nya adwuma bi ada. Time o school nyina na omo opposition. Now owie school now Sami Jamfi ayedan wadani millionaire. Oti have $1 million scam ni enye scam pianesi for. Esa obi anisemo ya mwa. Na sesi Sami Jamfi kro ya sanye ska chema akronfo dollars gukam no chema akronfo ni enye scam pianesi enye scam teacher for. Wo hu tisemo yesa obi animse emwa kra ho mfaso wo chem. NDC for the menkraman kra no omo ho mfaso wo chem. Nkraman omo ho mfaso wo chem. Na mumma me making a clear bio. Mabuana na otie bruche na Kevin Taylor kraman no. Ono okọ hospital wa America ode oye babysitter onye adwuma bia onye ni patitro bia ohwe broni abere wa ma ode omko hospital a oye den okotena waiting room ansa na waye den wakọ aye den insurance card den hospital card akoma nurse for ansa na nurse for ama na tena baby ama nurse for ne doctors na hwe patient na okoto omo no ansa na aduru ne so tiye me kire no maboa no a ono defend bone no maboa Kevin Taylor de FD bia na dwoma ma Jimmy for asman se o metwa ntro defend bone no ono abruchie no a wote abruchie kura na so no okọ hospital Ghana for bi kura frem se na no bi omo ne nyina akohia hospital ana ne ba ko ne babysitter no ohwe broni bi ma so ohwe abanoma omo se okoye no na my me say Kevin Taylor beto no hospital or bet D line so into on crontia say wasofo a atwena fo a to a wo Jimmy ti said ye on what America no or hospital ni line so and one say on sorry koduru ya no aka che na nurse fo na ehwe no da bi et se Ghana na pepepe obetu achire wadwen amame e wo comment section Penyah Block Media Accra.